Hello Asrambari, ang nong ni kachuksa pinagi de Burma. Ang fight on 21st December nong ni amchai, khowai tulashikhar gram dewan chaudhary parawo, taklai bishkatal tring palina bagi. Hello Asrambari, khulumka norok jatono, ang sebika mosoi 21st December fight on nong ni amchayo, tulashikhar gram dewan chaudhary para khowai journal office kanawo, taklai bishkatal tring no palina bagi, khakhayo norok jatono phai manjak phai na hine. Hello Asrambari, jatono no kholomo ang monodibi jamatia nerokne amchai tulashikhar gram dewan chaudhary para khowaiyo taklai bishikata tiring no palaina bagi phai tongo o tiring pandano songsanai rokha Asrambari tiring committee te bele ke hambai maya faro chini borom kana minister sir onimes debarmano bini naikol muni bisintino chini bishikata tiring haham dodam khai palai jangna thangwi tongo apuni bagi rangchak ni takukte bukok samno ang pabukna mutugo narok haino jengmai baksa tiring bishikata na palai na bagi khaiji hambai jotono. Hello Asrambari, ang orun de Burma phai tongo 21st December narok ni amchai tulashikhar gram dewan chaudhary para khowai journal office kanabo takleni bishikata tiring na palai na bagi o pandana luaji nai rokha Asrambari tring committee e belai hambai maya foro chini muchang minister sir onimes de bermana bini naikul mungni bisingthino o tring ni panda kotor ke phalai jagna thani hambai jotono phaili. Hello Asrambari, ang mehli de bermana fight on 21st December norne amchayo tulashikhar gram dewan chaudhary para khowai journal office ganawo takleni tring bishikatalo palinan bale ke o pandano luajine rongkha tulashikhar tring committee ro te bele khano hambai maya faro chini minister sa animesh debarmano bini naikol mungtino motring ni panda kotor make palai jane ni thangai yang kha khiro jotona phai jingbai pal baksa ung phayano hanai ke nora badate na mala leano 21st December till then kaham ka tong lebedi. Hello Asrambari khulumka jotono jeng kherangbar muko bodol phai tongo 21st December norok ni amchayo tulashikhar gram dewan chaudhary para khowai journal office ganao taklai ni tring bishikata no palaina ni bage pandano luajina rokangkha Asrambari tring committee ai belekhen hambai maya faro chini born ganang minister sir onimes debarmana bini naikol muni bisingtino o tring ni bishikatal kotor ke palai janga nai tongo sonor jotono no koyo 5 manjak khaidi o tring ni bishikatalo chungbai ke belai kan hambai malalai ne daktino. Hello Asrambari ni lupuro ang debajomatiya phai tongo nong ni amchayo ram dewan chaudhary para subjournal office by ganawo tring bishikatal palangani bagi phai tongo niro bai baksa aike oro tring luwa dinai rom tha tring committee Asrambari ni aike ang hambai ya pana mutungu chini minister sir onimes debarmanogo ini naikol mung dog ni bisitui o tring bishikatal palangana thangi tongo aino bagai bono paiklaya hambai jotono khumbai